Postoji narodna izreka starost najveća pakost. I zaista veliki broj ljudi bude zaboravljeno i napušteno kada ostari. Vođeni tim tužnim informacijama, prilikom posljednje posete Kosovu i Metohiji, obišli smo udaljena i zabačena domaćinstva u kojima žive stara, nemoćna i bolesna lica, korisnici narodnih kuhinja. Oni se bore za egzistenciju u veoma teškim uslovima. Uprkos svim nedaćama koji ih snalaze, ovo su ljudi koji žive sa neizmernom snagom, verom i dobrotom. Mnogi od njih u predstojeću zimu ulaze bez mogućnosti da obezbede drva za grejanje. Također većina njih nema osnovni namještaj i belu tehniku u kući. Savremeni čovek teško može zamisliti da i dalje postoje ljudi koji nemaju topao dom, vodu, struju i koji noći provode u hladnim krevetima. Pluća, bolujem, bubrege. Daleko i kažem ti, dosta toj penziju što primam, skoro ode u lekovi. Sa suprugom sam zadnji stanovnik sela Carovce. Ostali smo sami, od nikog ništa, niti pomoć, niti neko da dođe, samo da nas vidi, ništa drugo ne treba. Pa to je smeo, izvini se što sam se tako i nasmeo, ali sa 20.000 dinara šta ćeš prvo da uzneš? A bolesna žena, do doktora da odemo i to je to. Vi ste ovde jedini. Živimo kao danas do sutra. Put nema, voda nema. Po kutu mi je, vidite, neizmalterisana. Ploču nema, ništa nema. To mi treba drva i drva. Od sela do ovde. To ima magare. A magara pa nema da se kupi. Živi se, ne znam kako da vam kažem. Sama sam, pa ima 10 godina i više. Kuća nikakva si ne dođe da vidite, kuća je razrušena, samo ja održavam to, znaš. Nemam kreveti nemam, jedan mi prepaja skroz. Živimo mučno, niko ništa ne, niko. Tako je, tu i hranu što ne dava, drugo ništa, niko nije mi ništa pružio jedno rusko. Ja tu penziju malo što mi da ostavio domaćin, to je, više ništa drugo. Pa niti imam prvo šporet, pa nešto drugo stalo, sve. Da ne napravi jedno sopće i kupatilo da ima stara duša. Kako da nosim vodu da se kupam? Znate, živi se nekako. Ma, pijemo i leku i pojemo neko drvno, 2 piva, 3, 2. Pomalo dava po minimalac, stoji po 20.000 mesečno. Pa mi treba da se napravi jedan kabal i ništa više, crijevo ima. Za okupatilo. Ostavlja nese, lako, ono je ostavlja nese i nemamo gdje da idemo, Pa ja sad primam ovoj staračko ovdje što davao. I sa 8 godine penziju ne mi davali. Nema ni kolo, ni traktor, ni ne. Tako neki kad ne vozi. Kad uzne pare, kad ne uzne, i tako. Prije minimalac, od minimalaca. Pa teško je dosta, bomi samo, kako mora. Dosta para ide za lekove. A već peremo rukama. Od kuhinje donosim i namerzava majka Devet Jugovića. Evo pred kuće, ovo je blagodat. 15 godina živim sam. Prvo mi je umrla majka, 2007. 2010. mi je umrao brat, pomlađi od mene, on žive sa mnom.
i otac mi umro 2010. 15 godina sam sam. Sam se snavodim, sam sve. Krpim se nekako, prokrišnjava sve. Živim sam i jedino što primam to je socijala i primam socijalu 100 eura koje je potrebno samo za osnovne životne higijena, ali ne mogu kupiti drva, ne mogu kupiti neki uređaj, električni na primjer, ili šporetna drva. Prozori su dosta u lošem stanju, baš zima, kad dođe zima, baš osjeća se da duva. Pokrećemo akciju prikupljanja sredstava kako bismo svakome od njih tokom zime zagrejali dom i kako bismo im bar malo olakšali opstanak na Kosovu i Metohiji. Pozivamo sve dobre ljude da se ujedinimo u ovoj akciji i pružimo toplotu i ljubav onima kojima je to potrebno. Jer kad se ujedinimo, dobro uvek pobeđuje.